pila dan jengmut ne am banyo kalong. Kini kide ki sautli ki ma badan kam bangintim. Sedangnya ki folic acid tablets jongpi, let ban vaccinated persya ya ke rebella, sangya no ikijungnin bandi kiat bat smoking, sedang no ya ke balance diet at least syubanai shua banyo kun. But check iki blood sugar level, thyroid status, but ka hemoglobin timing jongpi baro arngot shilong. Keyboard pulit ke distrik Riboy hadian ke jing trishtam bantuet bat ban penap shrip ego biga kenhuan ke bajudan keti bandawa pisa na ki kali kit mar kam tam ki kali kit igdokha ki siara bat kibe kibe ha ke shpotrip nailor arajar pusaw kilayo ban kem yang sangat gibrio bal kenok dan keti ha kene kam lute ha ke surok ba national highway bahenrio ha ke distrik Riboy kumbalayo jing tep baladan kumbaar ne lai benai bagi pulit ke distrik Riboy kilayo igi jing ujot ne kinongnya akali kit mar bagi jusha lutian do pisa ke mobile phone bat kiwe halor kini kijing ujor ki pulit ke district ilashim kya ban penlong ya kijing toket ban thwet ya kene kenhon kinong lutie da ke penlong ya ka jing up badai ha ka miet jong ke shpo trek unai lor bagi pulit kile jing tip halor ka wei kijing ja sha lutie jong ka wei ka pick up ka bakit okha ha ka baladon kumbaar lightly ki kali ki bala pensange ya kene ka pick up ban sho ya unongnya bat hadian balapan mensaw ki gini ginong luti ki bakni ki mobile phone bat kepisa bat ki pet no na ka jaka Maria yo jing tep ki pulet leng baga special team ki lalet cheng ka jaka ban penlong ya ka jing toket bat de hadian ka tu kane por bala yo jing tep halor ka ka kali alto ka balapan yang ka paham siem bat marmar ki pulet ki lalet ban bat ka kali bat kem yo we ni ki ban kti ha ka kam luti kan ba we pat lalet pet ndra hadian chiteng genta ha ka jing be jing ki pulet ki ban kem yo no we pat hak jing pla jing ni ke arngot leo jing tep bagi dan komba sangot ki bujudan keti hak ni ke kamlute kini ke sangot ke bala syakem ki kenthop yo riki tangsang argun reus nam karta basa asajer nongpo Mustafa lengdo arkulai nam karta no leng kedat usyam warjri no sning proper e bad ukershan bor marwen arpu ars nam karta na mauro nongpo ki pulit kleo ban kurup ru ya artli ki kali bekenthop e ka Maruti Alto ka badani number AS not UAFN SAWR not R bad ka ka kali Maruti Suzuki Baleno ke bampat dan new number. Nagaliang ki pulit ke distrik Riboy ki lepen ngat kini ki sangut lagi kendon an kenang bani oban penishtam yaki. Hakini ki arlai benai ki la bun bagi ni ki complaints bang yo kam tam ni ki driver ki ba nya men mi ki pick up ni ki truck ni ki bagi don ki brio ki bawan bang yo ki ba le robbery ki wan ki pensange kali kemajong ki show kita nang tu pada bagi tu ki mobile ka bisa te halor kata ka district kala simkhya ikani nang ta ngila man ki station ngila pha ba kin le ba mobile patrolling te menen kami ka jia punta hi hang ni hajan shan bangla kadon gwi ka pick up ka ba ka bawan asam kede ka bakit dokha ka ba mani samarga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault yo ban show ki driver baru handiman nang ki yo ban tu ka bisa ki mobile phone yoki kita mesti pi mobile patrolling ki alert ki apa ki staff apa nang PS nang ki like special team ni ya patrolling baru kan nang and ni yo ban detain ka kawai ka kali hang ni hajan paham si te hang tu udan we accuse kimot ban pet we accuse sang tu hiu syabat kerja nguriki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa lindo yo ban pet te ya be ki polis te kumba hadin stengin tai ki yo ban kem yu uli pet ajan ka garaj yo ban kem te kumta ru sapla badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Krishan Bor Marwen usyam wajri di kita ni aban ken tu niu reki tangsang pada Mustafa ki kidan kali ka Alto ka badan ka number plate ka AS01FN 4202 te kini armut pada Krishan Bor Marwen usyam wajri kidan ka white baleno kata bang dan number plate tu bro sawon ila syakem te nila ai ki kendon jong ka an kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint te kumjuk minta kapor ngila yok FIR ro nang driver then in forward iki sa thana
te ngilayo Mustafa udeu bangilayo jingtip udeu breu ba bun ki case register ju ha Assam ro udeu habitual offender hi mamlin mantu de kagara ju menta ngi nong ong mantu ket mangin pet ki bun ha ki bike ki kali Assam di bani yo i ha to garage tingin dalayo ka custody ju nin sa pet ban le ba ka search tingin suspect ba kila bende bagi ni ki kali ki batu na Assam nang tu pada bagi si imat ki si era ini kali sa Bangladesh te kata bro ka jing toket kan sawan bahas kmat te menta te kita mutahi bang ila register ke FIR ki tenang ni pada ingin layo ka custody kan saya ka jing toket